پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سروکیہ بلوچستان سروزیر ماریہ دیوان بتا دیوانہ بلوچستان بے نظیر بھٹو اسکالرشپ پروگرام پیپلز پارٹی ایئر ایمبولینس و پیپلز گرین بس سروس سے جوڑ کنگا آبید وانا گزان لیک جان سلامتی و بجڑا ہوار عیدگاہ فلیگ شپ پروگرام بابتا بریفنگ دیگ بتا پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری شرپا سروزیر بلوچستان سرفراز بگٹی نیم گچا سروزیر ماریہ عشائیہ دیگ تک عشائیہ بلوچستان سرکار وزراء اسمبلی باس پی پی عہدیداران و کارکنان و معززین ساڑی بیتگاں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری عشائیہ اتگی مردمہ چا بلوچستان محلوق جیڑہانی گشگی واری بابتا تجویز ہموش کتاں شاہی سیرے گرما چا دو ورنہ بیران بیتر ضلع انتظامیہ ردا دوئی ورنہ پیٹرول پمپ شوازہ پیادگا سیرے راہ گار بیتگاں اور گرم صحبہ آبیران بیتگاں جبکہ ضلع انتظامیہ گشگی کے ورنہ نسیادی چاگی دمک دال بندین کلی داؤد آبادہ چھیں محکمہ ورد و وراق بلوچستان کرپشن مزدی انکشافی کتا صوبائی سرکار دوزی کت کی گند میں سرا امروز 20 لاکھ کلدار سود کمرشل بینک کا دیا گئے بنشن ردا محکمہ ورد و وراق کا 2008 بگر 2013 نیامہ گندی میں زورتزی رواستا کمرشل بینک کا چا 2 ارب 70 کروڑ کلدار وامزر تک محکمہ گندم زورگ واسطہ کمرشل بینک کا عوام دیگی ویتگاں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان گشتہ کہ 12 جولائی یا اسلام آباد حاصل جہان انداگ جنے اسلام آباد آرہ سانگ درا گوتران کنانا امیر جماعت اسلامی گشتہ کہ اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان کو رابطیں یہ چنکاریاں گوچی لیے خلاف جوہد کن مشترکہ ایجنڈے آئے گیش گشتہ کہ انگت جماعت اسلامی اتحاد باہر نے اس سرکار وط گپ کنگ لوٹی انسداد ناشرکاری آمد گس لاہور 9 مئی بابتا تھانہ شادمان ستسیج کیسا تحریک انصاف رہشور شاہ محمود قریشی اڈیالہ جیلہ چال لوٹ کتا ایڈمن جج خالد ارشدہ پٹپولی افسر دستبندی سرا شاہ محمود قریشی لوٹائیں تک پی ٹی آئی رہشور نیمگچا رانا مدثر ایڈوکیٹ آمد گسا پیش بھی تک آئی نیمگچا دستبندی کنگ بھی تک کہ شاہ محمود قریشی ذاتی حیثیتہ طلب کرے بھی اور لاہور پیش کنگے فرمان دے گی سندھ حکومت احوالکار نصر اللہ گڈانی کوش کیسا نامزد ملزم میرپور ماتھیلو ٹاؤن چیئرمین شہباز لون معطل کتر میرپور ماتھیلو احوالکار نصر اللہ گڈانی 25 مئی صلاح بندی مردمہ عرش کنانا بیران کتا 20 اب جونا اینی شاہدینہ پیپلز پارٹی دمگی ایم این اے خالد لون دو آئیے بچ ٹاؤن چیئرمین شہباز لون اور نور محمد لون دا کوش بہتام سرا ملزم قرار داتک جبکہ گوستگی دو روچہ سرجمی سندھ احوالکار کراچی اظہر شانی کریاں اسلام آباد ناشرکاری گردار آمد گسا سروزیر خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پورے دستگیری وارنٹ منسوخ کتک سروزیر خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پورہ اسلام آباد تھانہ I-9 تحت مقدمہ وارنٹ معطلی درخواست درج کنگ بتا علی امین گنڈا پور وتی آمد گسے دیوا پیش بیتا کو گشتک کہ سرکاری دستگڈی سبا آمد گسا پیش نہ بیتا پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے ہڑتال جارپت کراچی گیشتری پیٹرول پمپ سرا رش کمی پیٹرولیم ڈیلر سے ہڑتال جارپت لاہور پیٹرول پمپ پچاں اور پیٹرول دیگ بڑھ جائیں پیٹرولیم ڈویژن اوگرے گشین کی مروچی سرجمی ملکہ پیٹرول پمپ معمول ردا پچاں چشکے آئل مارکیٹنگ کمپنی پمپا پچ کنگ اور سپلائی یقینی جوڑ کنگے ہدایت دے بیتا ایرانی صدارتی کی چنکائی رن آف مرحلہ واسطہ پولنگ بنداد بیتر دومی مرحلہ مسعود پزشکان اور سعید جلیلی صوبمند بیتگاں
در ملکی میڈیا ردا ایرانی صدارتی گچنکاریاں ہچ امیدوارہ 50% گیش ووٹ نرستک اشپت گیش ووٹ زورو کے 2 امیدواران نیاما مروچی دوبر گچنکاری بنداد بتر بلوچستان اگر میں زور بڑھ جائیں کوئٹہ اگر میں 26 سال ریکارڈ پروش تک کوئٹہ درجہ حرارت 4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ بتک کالاتا گیشہ چگیش 4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کنک بتا جیونی گوادر بلوچستان و ایدگاہ تیاب دپی دمگاں 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کنک بتا خوزدار مستری دک چاکر خان روڈ سرا دکانانی دیما ناجائز تجاوزات و گاڑی و موٹر سائیکلانی رد پارکنگ سببا مخلوق پریشان و تکان سری ٹریفک پولیس و انتظامیہ ناجائز تجاوزات خلاف اہم ہچ وڑے گام کی زورگنے مستونگا لک پاس ٹنل سرا چیکنگ سببا ٹریفک مدام جام بھی چریش سببا مسافر پریشان و جنجالانی آما چاں مسافرانی گوشگین کے لک پاس ٹنلا چیکنگ نامہ مارا ابید سبب تنگ کنک بیتے چریشی سبب ما جنجالانی آما چی سبیت ترندے گرمی رد بڑھ جاہیں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ داں بڑھ شتا بازار ویرانہ برف سیر چلہ بگر پنجا کلدار بابو گے دومیننگا واب ڈیلنگ گچا محلوگ سرا ناجائز جرمانہ ہم جنب ہو گئے شاہ لطیف بٹا یونیورسٹی شہداد کوٹ کیمپس استاد و نان ٹیچنگ اسٹافہ پگارانی ندی کے خلاف زہرشانی بنداد کتا آہاں کیمپس مین گیٹ دیمن اندام جتگ و نشتگاں علامتی شد ہڑتال ہم کنگیاں زہرشانی کنو کن گشگین کے مگوستی باز ماہا چپا گارہ زبارے